Welcome giri kuri Twengako TV nanone ijwi ry'amakuru y'imyidagaduro nanone reka tubane ubone yuko amakuru tiko tukishibwe nyine indirimbo yamaze kuba isoka ya Bakoze and the Flow bayita connection yakoranye n'umuririmbyi ariwe ava mu gihugu ca Tanzania bamwitwa Ibraah. Indirimbo yamaze kuba isoka, indirimbo ubone yuko Bakoze yari yamaze gutangaza yuko ubone ko haciye iminsi ibiri atangaje yuko agiye kuba asohora indirimbo yamaze kuba isohoka. Ni indirimbo ubona yuko ifise amasanamu meza cyane gusa, amasanamu meza ubona yuko ari Bakoze and the Flow yabashe kubyitwaramo neza cyane. Ubona yuko hariya ubona yuko localization location mu Burundi dufite ibibanza byiza mbese byo gukora mu indirimbo, ukabona yuko yaba iri ku rwego rwo hejuru cyane. Indirimbo ubona yuko neza na neza yasohotse mu masaha yo mu gitondo, ubona yuko haheze amasaha 11 igiye ku rubuga rwa YouTube rwa Bakoze and the Flow. Ubona yuko iriko irakundwa iroregwa n'abantu bishi bitugana ku masaha 11 yamaze kuba ikwiza mbese abantu ibihumbi 46 bamaze kuba babirurira. Umenye yuko umuziki ndudu ukomeza gutera imbere intambwe ku ntambwe. Ubona yuko ari ibintu byiza cyane, mbese ubona yuko ari umuziki ubona uryoshye cyane. Ni indirimbo ubona yuko ari indirimbo mbese y'urukundo, ati urukundo rwawe rurasosa ati connection ati guma twiyunga. Ati ni indirimbo ubona yuko ari indirimbo igaruka ku bantu bakundanye, ubona bafanana cyane, ubona yuko bemirana. Umuririmbyi hariya Ibraah abona yinjira neza ku beat. Indirimbo ubona yuko ituje cyane, bayibashuye mbese kugiririmba neza, mbese tuvuga ati kura sana kuri bano baririmbyi bona bakoze igikorwa cyiza. Reka tuvuge na Bakoze and the Flow, reka tuvuga ati iki igikorwa cyiza ubona yuko yazaniye abarundi, ubona yuko ari igikorwa cyiza cyane gose. Benyimbo wamaze kururira ino ndirimbo wenda kakajya mubona uwo yivuga ko akajya kamwe muri commentaire maze tukabandanye atugenda dutera imbere mu muziki ndundi mbese n'abastar babone kuba bagumo batuzanira za collab ziri international. Ubona kari kintu kiba gikenewe mu muziki ndundi mbese na cyane kwagura umuziki w'u Burundi muri East Africa mbese ukabandanya no muri Africa amembere mu minsi tuzoba tubona yuko abaririmbyi bo ngaha mu Burundi bagenda bambuka batuzanira indirimbo hariya n'aba Nigeria tuzobone abakorana hariya n'abaruga canke barema ba Wizkid. Nivyo bizoba binezirije mu muziki w'u Burundi. Reka tubabwire iti abaririmbyi bose amuriko mutegura ibikorwa biba biri international, no kuri tuvuga ati collab ni agaciro gakomeye ku gihugu cy'u Burundi, aho umuziki ugenda ufata iyindi ntera. So ubona yuko ari umuziki connection, ubona yuko ari indirimbo yamaze kuba isohoka cyane gose. Nyimbe tarahira basibye ku rubuga rwa Bakoze mirabire amasanamu meza, indirimbo nziza igiswahili n'ikirundi. Ubona hariya Ibraah ku kirundi, ubona yuko yabashije kukirimba neza. So reka nababwira ati hasta la vista comme Jimbi aka mega speaker ndabivuga mbese na yandi mishi. Icyo wogenda umenya nuko indirimbo yakozwe n'umuhinyangizi wo mu Burundi ariwe best ku masanamu hari yo kibona kari Huggs Bana. Ubona yuko badukoreye igikorwa cyiza, ibi location nayo ubona yuko cyangise aho yakorewe ino ndirimbo amasanamu yafatiwe ni mu kubutaka bw'u Burundi, ikiyaga cyiza cyane. Wakibonye gute kiyaga hasa la vista.